Ibandla liyabingelelwa ekseni ngegama elihle lenkosi yethu uJesu. Sithanda ukumbonga kakhulukazi ukuthi asinike lona leli thuba lokuthi lonyaka njalo sihlangane ku camp meeting yethu esiyenza ngomnyaka. Sibonga njalo ukuthi usinikele impilo senelisa ukugqiba ona lumnyaka ngoAgasti silokhe singabaphilayo. Ngiyathemba njalo ukuthi endaweni zonke lapho singabe sikhona nxa sikhangela emabandleni ethu, sikhangela ezimulini, sikhangela esigabeni, asisaphelelanga sesishotile phakathi kobhubhane lwe-COVID-19 lazo zonke ezinye izifo, singene phakathi kwezimfa ezibuhlungu kakhulu. Kodwa siyabonga ngoba noma kunjalo uNkulunkulu wethu ulathi. Ekseni lokhu ilizwi lethu liza kuvela encwadini kaMateyu, uMateyu chapter 28 iverse 18 lo 19. Inkosi engathi ngalibusisa nxa singena elizwini lethu ekseni yosuku lwalamhlanje. Ngizafunda lapha iverse njengoba sengibethile uverse 18 lo verse 19. Ithi yona uJesu weza kibo wasekhuluma lamazwi wathi, amandla onke aphiwe mina ezulwini lasemhlabeni. Ngakho hambani lenza abafundi ezizweni zonke, libabhaphathize ebizweni likayise lelendodana lelikamoya ongcwele. Asikhuleke nini. Baba wethu osekuphakameni ezulwini, ekseni siyabonga ukuthi uza kusinika ilizwi elivela esihlalweni sobukhosi, lifunzeleleke ngamandla kamoya ongcwele. Yena wathungamelela amadoda alungileyo labaprofeti endulo. Sicela ukuthi asincedise ukuthi siqedisise ilizwi lakho bese lisiphakamisa, lisinika amandla emsebenzini wakho obanzi, kakhulu umsebenzi wokubuthela izimvu zakho esibayeni sakho, bese siphangisisa ukuza kwenkosi yethu uKristu uJesu. Ngiyakhuleka, amen. Siyabonga abathandekayo. Ingoma ethwele umcabango walokhu emfisa ukukhuluma ngakho namhlanje ekseni ingoma kaNumber 136, istanza sokucina esithi sona ngiyaphambili ngesibindi, uKristu useduze kwami. Ngiyaphambili ngesibindi, uKristu useduze kwami. Isihloko ke emfisa ukukhuluma ngaphansi kwaso ngesithi sona ngesikhiwa, go ye therefore, ngesindebele ngakho hambani. Go ye therefore, ngakho hambani. iBhayibheli lithi lona uJesu wasekhuluma kibo amazwi wathi, amandla onke aphiwe mina ezulwini lasemhlabeni, ngakho hambani. Amandla onke aphiwe mina ezulwini lasemhlabeni, ngakho hambani. uJesu ukhuluma labafundi bakhe uthi amandla asephiwe mina ezulwini lasemhlabeni, ngakho hambani. As if ngaba amandla kaphiwanga mina belingeke lihambe, lihamba ngenxa yokuthi amandla aphiwe mina ezulwini lasemhlabeni. Ngezinye indlela uJesu uthi, madoda yimi khathesi sengizibambile. Nxa sokubuya endaweni zamandla, nxa sokubuya kumuntu okukhale sakhe isicathulo, nxa sekubuya kuGabhadiya ngesuku zalamhlanje, uGabhadiya yimi madoda, ngakho hambani. Amandla onke asephiwe mina ezulwini ngitsho lasemhlabeni, ngakho hambani. Yekelani ngenza ipoint ngidlula. Amandla onke zihlobo ezithandekayo akuJesu wethu. uJesu nguye othwele amandla onke. Nxa isithi hambani, sihamba silesibindi ngoba uJesu wethu ongowethu, ongakwelwethu uhlangothi, uthwele amandla onke. So ke silendlela, silesibindi, silegunya, siyenelisa ukuhamba siye phambili ngoba uJesu wethu uthwele amandla. Ake ngike likhumbuze abafunda ezikolo, athi abafunda khathesi, abafunda ezikolo kusadzwinyiswa kudala. Ngiyakhumbula mina ngafunda kithi enkayi hayi, ngingena uform 1 ngiseselidzwinyi abathi linyunyu. Sasidzwinyiswa kakhulu, sikatswa amakhanda singoform 1. Ya kuthiwe akukhonkothe ihlamvu, kuthiwe vuthela iglobe ulicithe, ungehluleka bese bekukarabha ngoswazi ekhanda. Okunye ngikukhumbulayo okuthathekisayo kule ngoma esasiyihlatsheliswa eyayisithi yona madzwinyi lonke liqumba indumba. Engakhuluma njalo omkhulu odzwingisayo, thina madzwinyi bese sivuma nxa sethe wahlabela sithi, yebo nkosi yami, yebo nkosi yami, siziqumbile thina. Yawazi ekudzwingisaneni izihlobo ezithandeka ekseni kulabanye abantwana ababengadzinyiswa,
abantwana labo okwakusenza bengathunyiswa ukuthi babe labo bhudi abangamabhawu ababesaziwa. Nxa isiyangena uform 1 wayefika mtshela ukuthi khona ngalo ufika ubatshele ukuthi mina ngingumfana kazibani. Ya, nxa kubuya lakho ku form 1 kuzongena esikolo, nxa bekuthi bakudzinyisa kube sokukhuluma ukuthi mina ngingumfana kazibani, kumbe mina ngumfana kaBrian, kumbe mina ngumfana kaNkululeko. Ya, bengavele bezwe ukuthi lo ngumfana kazibani, lo umfana wayehlala kuhle kakhulu, babehle bemesabe, bebekwazi ukuthi lo umfana kaThinto. Zani izihlobo ezithandekayo, ekseni thina singabafana bakaJesu. uJesu uthi lapho elizakuya khona bengabakwazi ukuthi lingabafana bakaJesu sokuhambeka konke sokuright, selingaqhubekela phambili, selingasebenza, selingangena lapho lalapho, lingabakwazi kuphela ukuthi lingabafana bakaJesu. Lo Sathane engeza ukuthi lingumfanami yonke into isiright, ngoba amandla onke aphiwe mina ezulwini lasemhlabeni. So silo Jesu bathandekayo, lapho esikhamba khona kuyaziwa ukuthi laba ngabafana bakaJesu, vele kabathintwa. Ibandla leli libandla okumele libe lesibindi nxa sokubuya endabeni zokuhamba ukuthi siyetshumayela ivangeli, ngoba uJesu wethu nguJesu omkhulu, uJesu owaziwayo, ophiwe amandla ezulwini ngitsho lasemhlabeni, nguJesu wethu. uJesu uthi amandla onke aphiwe mina ezulwini lasemhlabeni. Yekelani ngihlaziye la, ungabala uchapter 27 uza kuvezela ukuthi ku chapter 28 khona lapho singakayi ku chapter 27 uza kuvezela ukuthi uJesu esikhuluma ngaye nguJesu ofe wavuka, uke wafa kodwa wanqoba iduna, nguJesu onqobe ukufa, wavuka kwabafileyo, wayahlala ngakwesokunene sikaNkulunkulu ekhaya ezulwini. Ngikhuluma ngoJesu onqobe isitha sakhe, wasinqoba ekhaya ezulwini, wasilandela wazosinqoba ngitsho lasemhlabeni. Ungabala uSambulo chapter 12 verse ngelika 7 uthi kwaba lempi ezulwini, uMichael walwa lengilosi zakhe, lo Drago walwa lengilosi zakhe. uDrago indawo yakhe ayaze yasafunyanwa ekhaya ezulwini. nguJesu owenelisa ukunqoba ezulwini. uSathane wabaleka, walanda okhokho bethu engadini yase-Eden, uAdam lo-Eva, wabenza badla isihlahla okwakuthiwe bengasidli. Wanqoba ku-Adam lo-Eva, wathatha ukubusa emhlabeni, waphongela uSathane. Sambona egijima etshakala ku-Old Testament, ezingela abantwana bakaThixo, edunga imbuso kaThixo, encedisa labo David ukuhawukela omka Uriya, belingeka abantwana benkosi throughout the Old Testament. Waphongela uSathane, wazenzisa lwana uSathane ku-Isaiah chapter 14 verse 12 kusiya ku-15, othi yena ngizakwenyusela isihlalo sami phezulu kwezinkanyezi, ngibe phezu kophezu konke. uSathane ozenzisayo, ogcwele ubumina, uSathane oklamasayo. Kodwa-ke uJesu wethu weza wazozalwa emhlabeni. Ungabala uJohane 1 verse 1 siya ku-3, ekuqaleni wayekhona ulizwi, ulizwi wayeloNkulunkulu, ulizwi wayenguNkulunkulu, zonke izinto zenziwa ngaye, ngaphandle kwakhe akwenziwanga lutho. ulizwi waba yinyama, kuvesi ngu-14, waphila phakathi kwethu, sabheka inkazimulo yakhe, njengozele yedwa kaNkulunkulu, egcwele umusa leqiniso. uJesu wazalwa, kwathiwa Mariya uza kuzala indodana, uyithi igama ngokuthi nguJesu, Mateyu 1 verse 21, ngoba uza kukhulula abantu bakhe ezonweni zabo. Wazalwa uJesu. uSathane wahle waqalisa ukuhlasela ngoHerodi, wafuna ukubulala uJesu ngoHerodi, wehluleka uJesu, wabaleka wazocatsha eGibhithe. Kwakhamba uSathane wamzama futhi uJesu emthini waseCalvary. uJesu wahlukumezwa, wakafulela, watshaywa, walenga esiphambaneni, wangcwatshwa othulini lomhlabathi. Kodwa ngosuku lwesithathu wavuka kwabafileyo, wanqoba uJesu wethu. uSathane wanqotshwa emhlabeni, wanqotshwa ngitsho lasekhaya ezulwini. So uJesu uthi mina amandla onke asephiwe mina ezulwini lasemhlabeni. Ezulwini nginqobile, emhlabeni nginqobile, ngaze nganqoba lokufa. Amandla onke asephiwe mina. Ngakho hambani, ngoba mina Jesu wenu, mina Nkosi yenu, sengithwele amandla, sengizibambe esidukwini, yimi usomandla. Ngakho bantu bami, hambani ezizweni zonke. Sihamba ngoba uJesu wethu ongusomandla unqobile. Yekelani inke ngithinte uJohn chapter 16 ivesi ngeka 33, singakhangela umugca wokucina laphana. uJesu uthi kodwa manini isibindi, ngoba mina ngiwunqobile umhlaba.
kodwa manini isibindi ngoba mina ngiwunqobile umhlaba. Ngazi oyedwa kuphela owanqoba umhlaba, igama lakhe linguJesu. uJesu ngesikhiwa is the world conqueror. nguJesu owenelise ukunqoba umhlaba. Unqobile ezulwini yebo, kodwa wabuye emhlabeni lakho wanqoba. Kulabantu abanengi, ngeke ngikhulume lani, eZimbabwe kulabantu ababizwa kuthiwa ngamagamba, abantu abahamba batsha umbhobho babalwela ilizwe lethu. Omunye wazothi ekhuluma wathi we died for this country. Yeah, abantu abafela lona lelizwe bachitha igazi labo. Lanxa sihlabela i-national anthem sithi igazi lamaqhawe achithekayo ukuze thina sithole uzibuse. Kulabantu ababizwa kuthiwa ngamagamba okukhulunywa ngabe sihlala sikhunjuzwa ngabo mhla ka-18 April lapho kule independence ukuthi kulabantu abazimiselayo badela amakhaya, badela omkabo, badela abantwana, badela abazali, bangena ihlathi, bayatrena ukuthi balwele ilizwe, bafa befela ilizwe. Kodwa ngiyalitshela noma kulamagamba alikho igamba eledlula uJesu, ngoba uJesu kanqobanga impi yenkululeko. uJesu wanqoba umhlaba, wavuka engcwabeni ukuze amandla onke awathwale ezulwini ngitsho lasemhlabeni. Yekelani ngikhulumelani njalo, kulabantu abanqoba World War I labo World War II. Of course kuthiwa i-World War, but siyakwazi ukuthi kwakusilwa abantu e-Europe, thina we are not part of that war. Babezilwela banqoba, abanye baziwa baba lodumo, bathungamela amabutho ezimpi alamandla, amadoda afana labo Hitler, siyathintela amadoda afana labo Mussolini, siyathintela amadoda amanengi. Abantu abalwayo balwa kodwa ngamaqhawe e-World War, kodwa siyakwazi ukuthi abazange banqobe umhlaba. Uyedwa kuphela owenelisa ukunqoba umhlaba, oweza wazophila ebantwini, waphila emhlabeni, wanqoba umhlaba, waze wanqoba emthini weCalvary. Igama lakhe linguJesu, othi yena amandla onke aphiwe mina ezulwini lasemhlabeni, ngakho hambani. Nxa amandla sephiwe mina, hambani bantu lingasesabi. There's no need to fear, ngoba mina ngiphethe amandla, mina ngithungamela ibutho, yimi emphethe amandla ezulwini lasemhlabeni. Ngeke ndikhumbuze bathandekayo, uJesu wanqoba umhlaba. uJesu wabuya emhlabeni ku-sphere of reference yethu, wazophila labantu, wabakwazi ukulamba yikwenzani, wanqoba indlala. uJesu wazokwazi ukugula lokugulela yikwenzani, wanqoba imkhuhlane. uJesu wabakwazi ukuthiswa lilanga yikwenzani, wanqoba ukuthiswa lilanga. uJesu wabakwazi ukweyiswa yikwenzani, ezalelwe eNazaretha eBethlehema esitebeleni samabhiza eyindodana yombazi. Wabakwazi uJesu ukuthi ukweyiswa, nxa kuthiwa umuntu uyeyiswa yikwenzani, wanqoba uJesu ukweyiswa, wanqoba uJesu ukunyonkolozwa. uJesu nxa sikhuluma ngokutshaywa, ukuzingelwa, uhlukunyezwe ngenxa yokholo lwakho, uyakwazi uJesu, wake waphila. Abadala bebandla, abapristi, amaSadusi lamaFarisi bamthwalisa nzima uJesu, bamhlukubeza. Uyakwazi ukuzondwa echechi, wanqoba umhlaba. uJesu ngubhudi wethu, konke thina esidlula kikho uyakwazi. uJesu uya-understanda, wanqoba umhlaba. Uyakwazi ukufelwa uJesu ukuthi kubuhlungu njani. Kwelinye ilanga bemqhuba esiya emthini waseCalvary, wambona unina ekhala izinyembezi ngenxa yomntanakhe osesiyabethelwa. uJesu uya-understanda usizi. nguJesu ovuse abantu kwabafileyo, wathungulula amehlo ezigoga, aziphofu watshwaphulula izigoga, wavusa abantu kwabafileyo. uJesu wasilisa abagulayo, wakhipha omoya ababi. uthi yena mina ngiwunqobile umhlaba. Phambili ngesibindi, manini isibindi. Kunengi emhlabeni okwethuselayo, ikakhulu nxa sikhangele indaba yevangeli. Kunengi okwethusela abantu. Umkhonomi uyasethusela, imali kasilayo bathandekayo. Konke ke sithi abanye badinga imisebenzi, abanye badinga imendo. Usathane uyasethusela ngalokhu lalokhana, kodwa uJesu uthi lingesabi ekuseni. Amandla onke aphiwe mina ezulwini ngitsho lasemhlabeni, ngakho hambani. Ngakho hambani ezizweni zonke, hambani lapho kwesabisa khona. Noma kufiwa fanini, amandla onke aphiwe mina, ngoba mina nginamandla okunqoba ithuna, ngami lani linamandla nethemba lokuvuka kwabafileyo. Ngakho hambani.
uJesu wethu nguye bathandikayo ophiwa amandla. Singakhuluma ngezilingo uJesu unqobile, singakhina ngokuzingelwa uJesu unqobile, singakhuluma ngeopposition ukuoppozwa ya uJesu uyayazi yonke iopposition. uJesu unqobile istress, uJesu unqobile idepression, uJesu unqobile usizi, uJesu wanqoba ngitsho lasemthini waseCalvary. Uthi kubafundi bakhe amandla onke aphiwe mina ezulwini ngitsho lasemhlabeni, ngakho hambani. Mina yimi ngithwele amandla onke asephiwe mina, nginqobile le ekhaya ezulwini, ngalinqobela ngitsho lasemhlabeni. Lilesibindi ke lamandla okuya phambili, ngoba amandla onke asephiwe mina, ngakho hambani. Ungabala eBhayibhelini, yekelani ngibale lapho Sambulo chapter 5 verse 1 kuya ku14, ithi yona, ngase ngibona esandleni sokudla salo wayehleli esihlalweni umqulu wencwadi owulotshiwe ngaphandle langaphakathi. Ngezwa ingilosi elamandla imemezela ngelizwi elikhulu isithi, ngubani ofanele ukuvula lincwadi aqamule lezimpawu akwatholakala muntu ezulwini ngitsho lasemhlabeni. Utshane uthi yena, ngase ngikhala kakhulu ngoba kutholakalanga muntu, kodwa omunye wabadala wathi kimi, ungakhali, jonga isilwane somhlobo wakwaJuda, impande kaDavida, unqobile, ufanele ukuvula lincwadi aqamule lezimpawu. Ngase ngikhangela, bheka phakathi kwesihlalo laphakathi kwezidalwa ezine laphakathi kwabadala kwakumi iwundlu sengathi lihlatshiwe, lilempondo eziyisikhombisa lamehlo ayisikhombisa, ongomoya abayisikhombisa bakaNkulunkulu abathunyelwe emhlabeni. Wasesiyathatha umqulu wencwadi kulo owayehlezi esihlalweni. Uthe sethethe umqulu wencwadi, ngezwa izidalwa ezine labadala bangama24 bawela phansi phambi kwewundlu, ilo lalo ethwele ichacho lodlawu lwegolide lugcwele impepho okuyimthandazo yabangcwele. Bahlabela ingoma entsha besithi, ufanele wena ukuthatha umqulu wencwadi lokuvula lezi zimpawu, ngoba wena wahlatshwa usihlengela uNkulunkulu lewundlu ngegazi lakho, emhlobeni yonke, ebantwini bonke lasezizweni zonke. Wasenza saba ngamakhosi labapristi kuNkulunkulu, siza kubusa kunye laye emhlabeni. Ngakhangela ngezwa ilizwi lengilosi ezinengi lezidalwa eziphilayo labadala, inani labo kungamawaka lamawaka, besithi ngelizwi elikhulu, lifanele iwundlu elahlatshwayo ukwamukela amandla lobukhosi lenhlakanipho lodumo lenkazimulo lezibusiso. Uthi ngase ngisizwa izidalwa esezulwini lesemhlabeni lezingaphansi komhlaba leziselwandle lakho konke okukukho kusithi, kabusiswe, kaphiwe udumo, kaphiwe amandla lo ohleli esihlalweni sobukhosi lakuwundlu kuze kube nini. Izidalwa ezine zathi amen. Abadala bangama24 bawela phansi bamkhonza lo ophila kuze kube nini. Mhlobo ethandekayo, sikhonza uJesu onqobileyo, uJesu olamandla, uJesu othwele amandla onke ezulwini lasemhlabeni. Athi utitisi sikhonza ibulldog, asikhonza imfana omncane, sikhonza lo owedlula oGoliath, owedlula John Cena, owedlula Undertaker, owedlula Roman Reigns. uJesu okhuluma izinto zenzakale, othwele amandla okudala, uJesu onqobe ithuna, uJesu okhuza kukhuzeke, olaya kulayeke, uJesu okhomanda izinto zonke zibe le-order, uJesu olawula ulwandle, olawula umhlaba, uJesu onakekelayo, osilisayo, ovusa kwabafileyo, uJesu ongusomandla. Leli bandla alilakwesaba ngoba amandla onke aphiwe kuJesu. Singaya phambili ngesibindi ngoba uKristu useduze kwethu. Asihambi sodwa bathandekayo, sihamba lebhawu. Asihambi sodwa, sihamba loJesu. Asihambi sodwa, sihamba loGabhadiya, sihamba losomaqhuzu, sihamba lengcithabuchopho, sihamba losongqondo, sihamba loJesu oyikho konke. uJesu waleli bandla mkhulu bathandekayo. Ungabuza uSathane uyamazi ngoba lo Sathane laye wehlulwa. Ungabuza amadimoni
amadimoni ayamazi ngoba amadimoni ayamesaba uJesu omkhulu usomandla. Leli bandla lina kwesaba uthi aphiwe mina amandla ezulwini ngitsho lasemhlabeni. Ngakho hambani ngoba amandla onke aphiwe uJesu wethu esimkhonzayo. Bathandekayo, iminyaka lalonyaka uJesu uyabuza ebandleni lakhe, uyabuza ebantwaneni bakhe, uyabuza kumalungu ebandla, uyabuza kubathungameli, kusukisela phezulu kuze kufike phansi, kusukisela komdala kuze kufike komncinyane, ngitsho lamaxhegu lezalukazi labantwana. uJesu uyabuza la ngo-2020 umbuzo awubuza ememeza encwadini ka-Isaiah chapter 60 verse 8 ukuthi ngizakuthuma bani na? Ngubani oza kusiyela? Ngubani oza kusukuma? Esikhathini ibandla abantu bebhizi, abantu bephathekile ngamabhizimusi, abantu bephathekile ngemsebenzi, abantu bephathekile ngezikolo, abantu bephathekile ngokuvuna, abantu bephathekile ngokuthenga bethengiselana, abantu bephathekile ngefashion yomhlaba. uJesu uyabuza uthi ngizakuthuma bani? Ngubani oza kusiyela na? u-Isaiah wasabela wathi ngilapha Nkosi ngithume. uJesu udinga abantu abaza kusukuma bethi Nkosi sithume ngoba siya understand ukuthi amandla onke aphiwe wena. Sithume Nkosi, sizakuhamba thina ngesibindi ngoba uKristu useduze kwethu. Bathandika, lithuba lokuthi ibandla lisukume lihambe ngenxa kaJesu ophiwe amandla onke ezulwini lasemhlabeni. Ngiyaphambili ngesibindi, uKristu seduze kwami. Ngithemba uJesu ngombona isihlobo seCalvary. uJesu ngumholi wami, ungiholayo kindlela, ngumhlobo wami impela, ngikhumbula iCalvary. Siyaphambili ngesibindi, uKristu useduze kwethu. Asambeni bathandekayo ngesibindi sonke, uJesu wethu useduze lathi. Ngidinga abantu ekseni abathi mfundisi siza kusukuma sihambe. Amandla akuJesu wethu. Asila kwesaba, sizimisele ukuhamba thina, sizimisele ukusukuma. Ngiyakhumbula abanye babetshaya itoyitoyi komunye umnyaka besithi sizimisele ukuya empini. Ibandla alizimisele ukuya phambili. Sidinga abantu athi zimisele ukuthi sisukumele uJesu wethu. Masinyana sithathe siye ekhaya ezulwini. Uma kungumthandazo wakho lapho khona, phakamisa isandla ucimeze sikhuleke ndawonye. Baba wethu osezulwini, siyabonga ukuthi amandla onke ezulwini lasemhlabeni aphiwe uJesu wethu. Siza kusukuma ngesibindi. Uyamemeza njengaku-Isaiah, ngizathuma bani? Ngubani oza kusiyela na? Nkosi, siyasabela sithi ngilapha Nkosi ngithume. Thuma thina Nkosi, siza kuhamba ngesibindi ngoba uKristu wethu uJesu unqobile ezulwini, wanqoba ngitsho lasemhlabeni. Sibusise Nkosi.